Bu canlı ses konkursunu pek beğenemiz. Evvelden tatlısı olganda bizim ballar çok iştirak etti. Мне понравилось то, что меня снимали на камеру, и то, что на меня все смотрели и аплодировали. Я хочу в Джанлысес пройти финал. Көрдім телевизоре, онда балалар ойнардыр, ойырлардыр. Мен істедім, мен çoxtan істедім, келдім, ve davetname алдым. Мен пек sevem Джанлысес, мен onu бақарым. Мен ғалибе қазанаға келдім. Proyekti çok sağ olsunlar kim bunu yapkan, hazırlagan. Çok bizim balacıklarımız oynasınlar, yırlasınlar bizim vatanımıza. Я узнала о Джанлысесе по телевизору, когда выступали многие ребята, и они выигрывали. Мне тоже хотелось попасть на этот конкурс.